Hey, All India Radio, Mizo lani. Chanchinthar a chair to Lerem Sangral te. Ram chung mun dang rolin vo inka Mizo Rama Police Commemoration Day ursun takampanani. MLA Dr. Vanal Thanan Mizo Rami Puiza Sobruk ay tamte inhana agriculture ngay poi mo alo lo wangin buthar po at niam chawmek ati. Maharashtra le Haryana Assembly tharding turin vo inka mi poin vote and tlak. Dear Congo Ramabas Swala mi somthong vel anthi. Voin Khan Rampoma Police Commemoration Day Manania Mizorama Chuan Tokin Darsari Khan Izole District Headquarters ate Commemoration Day Parade Nay Ani Izola Chuan DGP SBK Singa Hova Manania India Ramhun Shanga Police Nikum September Nikhat Atanga Komin August na somthong pakhat chunga duty line na chan mizani samkwa pani taming chair chuakin or son takin suna hun manania he menu hian Mizoram Police duty laya mel makut tora thito te sia rengna Martar Khan 1st Battalion MAP headquarters asiama DGP le police officer dangten pangpar anda ani Police Commemoration Day manapui ber New Delhi National Police Memorial Mizoram Police ayo in flag bearer Head Constable Lal Samuel Constable Alun Puyate and Telani Champaya Chuan District Police ten dam lo mamo tu te tan athlonin tesen unit som pakwan pe a tesen petu te zinga hian District SP le Digital SP te po an Telani Commemoration Day hi mamita chuan mamit SP Pushashang Jaswala Hovin mamit SP office tuala ursun takammanani a he huna hian Commemoration Day lo pian chwa dan te soini a police te infui tharna hun man ani bo longtlai police te po in Police Commemoration Day mangin an duty line na chan te suna hun an manga longtlai SP Amit Goyala Hovin Longtlai Police Station na manani a kumkalta September ni khata tanga komin August samthum pakhat inkara an duty line na chan police te suna hun mangin an mani jana chebai an bu kani India ram chunga aksai chin pela ral thuam pham kim ne na lodru China se pai rol te chuan ma ni ram veng him turan hathok mek India Police te chu Hot Springs Ladaka October na somni pakhat sangha jakwa samnga pakwa khanan lambuna police waisen tak tak somen na hlutak an chan phani heni police ram tana nun na pe te share dengna commemoration day tan India sork chuan puangin ram puma kumtin man turin arelani Quarrel chiana alo thlen thola police ten omjanei le rang takama anlak theina na inzertirna basic disaster management training chu voinka lunglei high powered committee HPC vice chairman puloma matau chong in 2nd battalion MAP headquarters lunglei luang mola ahong puloma matau chong chuan police ten inzerna poimo tak an nei tur chu alom pui thu soin mi puitan tangkai taka anzer chua theina du sagna ahlana chiana thlanin dur film tak putle liam te dem doile dam tak en kola tul thu soin he training police tan apoimo takzatani ati khovel changkang zela in sanam pan role bongrwa te changkang chhauzel ti po soin heiwang hian chian alo thlen po in tun ma atui chirle chemne na tho chwa a malak angringot kha ani thei to lawa manotha ne yanga ya chumi rol chuan manotha mang turin ami singate an poimo takzatani ati bok training itun kar jato mi thleng o turani a lunglei long tale si ha district atangin police thlan chwa bik te antela karlia batch ni na nei ani ang Tripura Brew Relief Camp te tun thla ni khada tanga athlona e barandon thin ti to pani do lo lan tirin voin khan camp lian ber naising para tangin North Tripura District BDO thotmun dasda thleng brew ten konganzo Mizoram Brew Displaced People's Forum MBDPF President Pu A Soibunga Chuan Tripura Brew Relief Camp pa joint NGO to comment alorel to anga kongzo ani thu soya voile khata mi pui zongzong Mizorama akir ngal vek theilo ti soyin ei turan mamua arang thei angberation pele turin Central Sarkar an phuta hetiang chuan Central Sarkar rin na nga ahar ani atia an kongzo awang hin Mizoram lama shwaikir na thoktu Mizoram Sarkar thok tan har channa an siam lo thu soibok heti lai hian Mamet District DC Datola Rosa Machuan Tripura atanga brute shwaikir na to rom man lok anga kalpui zelani tur thu soya brute shwaikir tura Tripura zukal te po in har sana an to lo thu le voina po Mamet District mi le sa chung kali an mani thu lo le danom thu soi voina Mamet District mi le sa chung ko palia mi som pali lo le ti nai sing para camp mi te ani a kan munal license officer ne na in reporting anom na tur khwa si thiang sai kho thle le tumpang lui khwa te
te shruai nga lan ni atira rom mandan chon vo in khan mame district mi le sa chung ko za pani a mi zarok somthum panga te chu shruai kir tur an ni a chung ka li chau an lo le tani MLA Dr. Vanal Thana chuan Mizoram pui za somruk ai tamte in ngana agriculture in ngai pui mo a hlo lawa bu thar po athiam chome kani ati Mizoram People's Movement ZPM Party in Khom Aizola and Party Officer Naya Puwanal Thana chuan bu thar tla niam dan soyin kum sang ni pakata hektar khatzela keje sang ni tharani a kum sang ni som pasari som pariata chuan hektar khatzela keje sang khajaruk somnga chau tharani ati a Department poimo tak Agriculture Department Research ti nan chengnoi ni chau da ani chu lungchiat thlak ati thu soyin sarkar to ten mi pui tamjok economy ngai to sela chuan tunang den hmuna hian Mizoram ading lowang ati lo hal khuai motor khuin boruak ati bolhlo na sanjo karin thu po soin Puwanal Thana chuan boruak chia thu taran ani fowa Motor Vehicles Act noya motor te endik ani lo ati a aizol ka pui bi ka po mun ni chau motor khu test na oma mechanic thiam takin motor khu test turte uluk takin endik se hi ai hian boruak athiang lim nge yang ati a motor registration endik le helama thunei tu sang police transport department le Mizoram Pollution Control Board te hian dikle huai takin na thokse state sarkar hian laule hle nei lovin ti takzatin veljui se mi pui tam tak tor nei pumpel thayani atibok Tokolo MDC BL by election tun thana samthuma nei tura chu tumne tana ming pelu thei hun top ni vo in khan mi pani in ming an pelut Election Aro Bupesh Chaudhary ne na ming pelu te BJP District President pu M Laiko le MNF candidate pu chotha li chate ani a BJP party candidate pu M Laiko hi ming apelu na a MADC CM pu Enza khai EM tele party shwai toinga maza tin an troi oma MNF candidate hi sia district MNF president MDC pu Envia khole party mi nga maza tin an troi om ve bok Vona in than chu tuma ping peklo de vo in ve khan endik ngalani a in nu dog du ta nak tu thleng hun honani a tun thlan som thuma mi puin vote thlakin thathar ne khata vote cherani ang Tokolo MDC by election ni Congress party an chu ve don lo wangin MNF le BJP te anin bitum do nani Lai Autonomous District Council LADC Sarkar Banakal Meka Congress Legislature Party CLP Deputy Leader Pusil ni Khumachuan High Court an chaklo ania CLP chwa san tu MDC te omna United Legislature Party ULP in Sarkar na an CMI chuan ramle nam azom zo nan ma an lak tur thua soi Voina Lai District Congress Committee in Pathian Hena in Lanale political session an ne na he thui soin Pusil ni Khumachuan Puti zakku nga kai shwai Sarkar chuan ramle nam zo omna turin ma la zel dona MDC ran amlo te telna ULP in LADC ashwai an remtengai don lo atia manidan siam CCB rules po high court an king du tamai hian lalna le thune na bak an lungkham lo ti atilanga ramle nam lo za oma LADC ya mani party chwa san MDC anom tolo na turin CLP chuan mani in khenbe anin huamani ati Chanchinthar hi All India Radio Aizola changa puanani Maharashtra le Haryana Assembly thardin turin borak ralmon tak noya vein khan state mi puiten vote an thlaka vote za te shia theilani lo ma se atla thatokhat ne shia tani season hin samriat pariat omna Maharashtra Assembly ithlin puya candidate sangthum jani somthum pasari amin heng jinga jani somthum panga chu mei chi ania BJP kai shwai tangwal pol le Congress kai shwai tangwal pol anin be berani Haryana porong ren lai BJP le of the party Congress le JJP te anin beibera he assembly hian seat samko omin candidate sangkhat za samropakwa in anin chua candidate zinga hian mechia za pali en omani voin ve khan state som pasari huam chung assembly seat samnga pakhat le Lok Sabha seat ni atan by election nei ani Democratic Republic of Congo Rama Nimina Basta Swala mi somthum velan thi a midang som pariatin hliaman tuar bok Mishing le bongruat sang purba silufu atanga anram ka pui Kinshasa pana atlan lain a break a fela a cheswal ta ani Chanchinthar top na tlang pui Ramchung mundang rolin bu in khan Mizoram Police Commemoration Day urson taka manani MLA Dr. Vanal Thanan Mizoram pui za somruk ai tamte in nga na agriculture ngai pui mo a lo wangin bu thar po ataniam chaumek ati Maharashtra le Haryana Assembly thardin turin vo in khan mi puin vote an thlak Dear Congo Rama Basta Swala mi somthum vel an thi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani